Assalamu alaikum Türk Koreyaдағы мекендештер. Шул жақшылық иш-чараға уақытыңыздарды бөліп келгеніңіздер үшін Аманат қайырымдылық фондының атынан сіздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан арыдағы жақшылық иштерге көмөктөшүүгө дайынбыз. Тарихы бар нечен, ынтымағы дайым бекен. Алатау бешегим, башым егіп тазим етем. Керемет аймағы, желбиреп тұрсын байрағы. Бұлағын ташарып, бұлбұлдай сайрағын. Кыргызстаным, Kırgızistan'ım, bilemin bir özünde ırız bağım, özünsüz akbaytanım. Kırgızistan'ım, yaşa Kırgızistan'ım, gerekli bir özünü armayım canım, ayabaktan çıkanım. Mekenim ne derim, ıyıksınanı sezemin. Tübölük saktaybiz, düşürбөй бийик желеги. Барыбыз бул тапта, баркыңды сезбей турсак да, кемитпей беребиз келечек урпакка. Kırgızistan'ım, bilemin bir özünde ırız bağım, özünsüz akbaytanım. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım, gerekli bir özünü armayım canım, ayabaktan çıkanım. Menin aldın uyam, bakıtımday toyam. Uca bir oğulum, bardığı oğulum.